Menteri badai kimi ketenat sports ka sorka jela ba bantai dor lingdo haka hindru terik ujiliau la yatho bakidon katu kat ni teli kimadan ne lek kai ki ban siang plang plastik ne artificial turf ba synthetic track naka sorkar India ling ba ka Khelo India pankin tieu ye kisam la lek kai Khelo India ngila men haka ni ka senam kepala adat ngila ada bio omba sang teli ngila yo yaki mut kata kadai nak benta bantai gini ki multi indoor complex ke banlong kini ke multi purpose mut nak benta ki indoor game outdoor game bagian cina kata kadai niyo kumba santeli berkawai dia ke artificial turf kumba benta kalayat ke bangila sedang ban pentrai syat kata yang dia apa nongkrang kaba ni mentang sedang ban siang yo tu artificial turf kata bungiyo na Khelo India bat kumju kawai apa wajar bungiyo na Khelo India dari artificial turf bat kini ki indoor multi purpose masal-teli kini ngani tu ipir keleng jongka jelah ke jongi ngayo debat mentah ka sien pat ka wasgo komen ka lomba mentah gidang siyo biang pat sa nyok teli ki artificial turf plus bat kawai ka athletic track ka ngayo apa jelah ka jongi lingba ka Khelo India scheme kaba kadai kumba 4.5 adu 5 crore kumta iyo tekani kalong siya ka jing mentoy ba ka jing ku yang i nomor mana kani nang suwan na dali bat ngai wan man ya kendu ya ki official juga sports department bat ngai i ba ka kam klaya chakmat bat ngilayo sanction di kini atarai kan long siya ka jing mentoy ba ka jing ku ya ka state jong i bro koi limba kini ki scheme bawan limba ka Khelo India kini ngila dai bala propose lupa kawai kadai apa pendam mumyong apa mairang artificial football turf kawai apa penuslah kawai apa mauflang ni apa mauflang nang ta kawai hang ni apa umsning patarim kabang lakular ngong siang na do turf ni umsning patarim but kawai kadai siapa sora klishno po sora bat kumju ya kawai ka artificial ka synthetic track po sora synthetic kata bungiyo limbaga Khelo India bat kini mentang kidang proses bat atrai bot hi ngin penbaik kembali itu kiwai nama itu kiwai ngila dan ngila call tenda bat kini ngin sas persyamno nang mangini bantai na ulgo dapo ka jelah be ngila ada propose lang ya ka West Kasian ya ka nong stud bat ya ka mau kerwat tekani kampat room dan ring next kambay kini ro artling try kini ki additional kinre ngila pa lang ya ka les tamangin yo lang andrei ka way pan nang ipimdei ba ong ba ka West kam yo kamay rang ka di ka West kani kala yo pendang yo kadi ka bakala don lang kala mur kala ha ba West Kasian tamba andrei ka way ka banga kwa ka long way nong stud bat ka way apo mau kerwat andrei mau kerwat la ki kala don lupa ka way andrei nak propose yo ya ka synthetic track apo sakwang kani kadi bagi kwa di nomor ibu cibon ki kena ke bami na tutan tama kani ngaban bodin yang support dali na yo sawi synthetic track anti bat apo onse apo nongstoi kan long achievement toy bat kan kelak kan itu ip bat ikan ni madan kur kalang nilayo lang mata artificial turf madan kur kalang andre ke barang sa kalong bagi kwa ka dia apo nampo ya ka synthetic track ini kide ki barang sa hoy kene kade ki ke bangang lawan pej ni itu ip apo nampo hadin jong tu kamadan pamsim ketu ke bagi khat ke chenchona mo ngilawan pej bangila dia propose ya kani ban siang no do synthetic track hanti apo nompo tambang ong ipi kani ke scheme ke sakut barka government of India jingsha kani shwa ka covid jingsha ngila de bani bu ngila ikran ngila ya deb ya shong meeting bu tama kawan no covid ni ki ke bro kedua no tementang mana kani ngila ibu din biang ngila ai reminder biang dengan ngait ba ini yo skowe apo nompo kendai shisha ke jingker khu na kamataki samlai la kai jongi namangi shisha ka diboy gari kawai ka papanmi ba kini ki nong ila kai kamtang bai la kai athletics gari kawai ka district te kani ka long kai jing persyang tama pisu tho kamdai ka besok skim manyo na government of India ngihaban persyang ngihaban berdin ngihaban tristom ngihaban donru ya kata ka jing ya jan ngong ipi
nang bagi yo ini skim dan rega syue thu ipi kini ki bang yo mentah mot la poi khalai ka sautali ka dika jingker ku ya ka state ka jongi but umdai tamba ong badan kini ilayo ikini kamadan lingba ka kilo India ki synthetic track lani ki artificial turf umda ter mo andai ka ba smutan ka lomba ni ya kitu ki jaka kindon ke jing itu pakana kalian kilo India bakin pa ya ki beri jongi ban ai coaching ladangi ong kumbalong mentaka GN complex ni la ada identify entai bagan dari center of excellence nak mentaka kilo India mot kum ka athletics ka boxing ba ka archery temu kinwan ki coach ki ba long professional ban kinyo ban jingi kai lang ki coach jongi kata ka dei ka jing mentoi jongi samla ki jongi khamdami ki coaches ki bangi perchan ban penmi nak nika celah ka jongi ula pentebru baka GN complex kan dega center of excellence jonga kilo India ula ong bahaki jaka balashim jing itho daka kilo India kinwan ki coach kinong hikai haki kamile ka paper pan pentebet iki samla ka change ka bawan mentaka lo baka GN complex ka bam jukta asun lai pusna ngayo ban kata bian mentaka renovation upgradation kelaya cingtrai na mentaka bangin yo ka state of arts stadium ka ba itana bat katai kelaya bat ngingit skam baka ni kin sala bat pendaf by November December bat ngin yo ka yo natural pitch football pitch bobiang na dong syadong bat kis jaga syong bandon lagi seat di papaka kumbalong ki we stadium ki jaga kre jaga krum bobiang kata ka de ka we ki GN complex bat ka we pat ka tu ka 97 ka de ka indoor sports hall multi complex ka ba don lo na syadong kat kum ka kini hab berkum ki jingtai ko haboro hoy perthai mta kum kita ki stadium mo nam ta ki nong ilaka ka pi sang ma stadium kelaya ka chanmari ground ngani tu ipi sepo garwels kam ta mo po turam dan artificial turf kata ladap kiladap inaugurate ko chief minister but kiwai ki badan ki batai keleng pi ong shawes ka sil po nostan bila tai ko ki stadium ka bitana ka ba ar kurtam ka ba menta kadang ya ki jingtai but keleng itu ipi ki bobon ba ki cintrai ki balaya lingba nomor kemen infrastruktur ngani itu ipi nginom la ai bangin ya chakman handrai ka ba kongsan ka longba ni haban sai pa ki khana ilaka ki jongi tikini ru play ki ibro ki nong isi menta ki bobon handrai nga so komen ba kum minister babat yang ni ka kap bagi lala asya bangin pentrai ki bobon ki benta kamtam bangin wan ra ya kata ka jingila kai ke jingjan jongi khana jongi syaka banyajan batka sports department ni baga ni kadai ke tambang au ipi kampat biang lu nong sedong nama kam dai ke besok sansnam mo haka jingi nanti pia bang pangkre bun ki ke ringa iba kabun ke jingkela kini ki por pangilala ban wan ra biang ya kami kalian game sin ngila ada pelong biang arsin mentah kan ke tenel ke jongi bat aka juga por pat mentangin wan ra bangin pelong ya ke north east olympic kawan salong mentah tuan November dikani kalong ke ka ba ni sutu baka jing ang not na marak po stit ke jong ni pecha ki samla ke jong ki betebet ka kami leka ki dei ni dei ban pelela peliti kata ka dei ka kam ke jong tinggal persyang ka bala ban ngai baka ni ke jing trace tam ka jing la ka jong ngam long ba long 100% long if in dei kum bakal pau kum bakal long mentaling ba ke infrastructure ling ba ka jing kentiu ka kami leka ngam not bangan rate hidal lede ada ki pai ba ki di masuk ni kan no persen mun ngilala ban lede ngaduk mengisdak ban cimti kan ni kam pi haka kam paiba kom ni ka jing kentho ban ka jing kentha ka don bai han ring ngapat kum nong yalam kum sports minister ka kam ka jonga ka long ban tre ban le ka badai ban ba hatam na ban ta ki nong ilaka na ka ban ta ki nong shong shno han ri da klam don ki nong kentho pat ngi nom la ban ban bai bangin su thu kum do bangin tre khamba te ka jing kentho joki ka ka jing yo nong yanga ni na ta da mo stanat kibadang ai jumut tonang ai jumut kibakan thok mile I don't mind nama kan itu ifi takam ka jonga ka di ban leba na ka banta jong kiru umju bukan thok kan itu ifi wa teng kiwan sanga ban pan jersey kiwan sanga ban pan jingrap te kadai ka kam na te kam mile kan yang itu ifi dei na ta kada nga sngo kan ka long ka ike ka ba sngo tanat nama kam dan no kan thok kan itu ifi pinum la ban bai ya ke jing duna jong la